мубориза бо коррупсия ва ҷиноятҳои молиявӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеаро ба он пайваста ҷалб менамоянд. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия даври ҷамъбастии озмуни минтақавии муқовимат бо коррупсия саҳми ту аҳамият дорад байни хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои Водии Зарафшон ҷамъбаст гардид. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. Нахуст дар назди ҳозирин сардори шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Водии Зарафшон подполковники адлия Акмалзода Нодирхон сухан намуда изҳор дошт ки коррупсия бо унвони вабои аср ва падидаи номатлуби тамаддуни башарӣ шинохта шуда аз ҷониби созмонҳои ташкилотҳои байналмилалӣ махсусан Созмони Милали Муттаҳид ва масоили муқовимат алайҳи он авлавият дода шудааст. Ҳамин буд ки 31 октябри соли 2003 Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия қабул гардида дар он принсипҳои асосии мубориза бо коррупсия, номгӯи чорабиниҳои муҳими зидди коррупсионӣ, чораҳои пешгирии коррупсия барои давлатҳои аъзо пешбинӣ шудааст. 9 декабри ҳамон сол дар Мексика дар конфронси сатҳи олӣ маросими ба имзорасии санади мазкур баргузор шуд. Дар ин замина бо ташаббуси Маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид 9 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии муборизат бар зидди коррупсия дар тамоми ҷаҳон эълон гардид. Ҳамчунин намояндаи дастгоҳи марказии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сардори раёсати тафтишотии агентӣ Низомзода Насриддин сухан гуфта изҳор дошт ки дар тамоми давраи рушди табаддули башарӣ коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ садди роҳи инкишофи иқтисодиёт ва ҷомеа гашта суботу оромиро халалдор ва боварии мардумро ба мақомоти давлатӣ коста мегардонид. Шаклҳои коррупсия дар ҳар давру замон хусусиятҳои хоси худро дошта дар ҳар сурат онҳо аз порагирӣ то суистифодаи ваколатҳои мансабиро инъикос намуда ба институтҳои демократӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва арзишҳои волои маънавӣ таъсири манфии худро мерасонад. Бо ин роҳ зуҳуроти коррупсионӣ эътибори шаҳрвандонро ба адолат ва қобилияти давлатро дар ҳимояи ҳуқуқ ва таъмини манфиатҳои қонунии аҳолӣ халалдор менамояд. Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати давлат зидди коррупсионӣ бо мақсади муқовимат бо коррупсия ва баландбардоштани маърифати зидди коррупсионии аҳолӣ пеш аз ҳама насли наврас бо дастури директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббуси бевоситаи шӯъбаи минтақавии агентӣ дар Водии Зарафшон озмуни минтақавии муқовимат бо коррупсия саҳми ту аҳамият дорад байни хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои Водии Зарафшон бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия баргузор гардид. ҳадаф аз иқдомҳои зикршуда ин таълиму тарбияи зидди коррупсионии ҷавонон ва насли наврас дар рӯҳияи муносибатҳои таҳаввулнопазир нисбат ба падидаҳои номатлуби коррупсионӣ, самаранок ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва баландбардоштани маърифати зидди коррупсионии наврасону ҷавонон мебошад. Ҳамчунин бо фармоиши директори агентӣ барои ҳамкориҳои судманд дар самти муқовимат ба коррупсия, мусоида дар беҳтар намудани шароити хидматию маишии мақомот, инчунин ба муносибати рӯзи байналмилалии муқовимат ба коррупсия ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сипосномаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд.
раиси ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ Бобозода Хайрулло зимни суханронии хеш зикр намуд ки коррупсия яке аз зуҳуроти номатлубе мебошад ки тамоми дунёро фаро гирифтааст. аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии давлат бо сарварии пешвои муаззами миллат дар миқёси мамлакат баҳри паст кардани шиддати коррупсия корҳои назаррас ба сомон расонида шуданд ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар давлатҳо хеле шиддати коррупсионӣ паст аст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ сухан намуда меҳмононро ба шаҳри бостонии Панҷакент хайрамақдам намуда қайд кард ки муқовимат бар зидди коррупсия дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ яке аз масъалаҳои асосӣ буда муқовимат ва пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда сол ба сол ҷиддитар мешавад. кишвари мо аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ мубориза бо коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода ба ташаккули заминаҳои ҳуқуқию сохторӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалиро дар ин самт оғоз намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз оғози фаъолият ба сифати раиси шӯрои олӣ ва баъдан ба сифати президенти мамлакат дар ҷаласаю мулоқотҳо пайваста аз роҳбарону масъулон талаб менамоянд ки бар зидди амалҳои коррупсионӣ муборизаи беамон баранд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои роҳандозии мубориза бо коррупсия дар ташкилоту муассисаҳо бо ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ҳамкории доимиро ба роҳ мондааст ва боварӣ дорем бо ҷалби доираи васеъи аҳолӣ оштинопазирӣ бо ин падидаи хатарзо муборизаро ба он пурзёр намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил шудан мумкин аст. дар идомаи чорабинӣ ба ғолибони озмунҳои расм ва шиори беҳтарин, мақола иншои беҳтарин, саҳначаҳои иҷтимоӣ оид ба мубориза бо коррупсия ки ба муносибати рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия эълон шуда буд, ҷоиза ва мукофотҳо тақдим карда барои саҳми арзанда дар мубориза бо коррупсия ва ҳамкории судманд бо мақомоти агентӣ як қатор фаъолон бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. хотири иштирокчиёни ҳамоишро ҳунарнамоии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Афзал Шоҳшодиев ва санъаткорони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент бо суруду рақсҳои ҷолиб шод намуд. ҳозирини арҷманд ҳоло маросими споридани ҷоизаҳо дар номинатсияи расм ва шиёри беҳтарин ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни муқовимат ба коррупсия саҳми ту аҳамият дорад. ما جوانان قلب بیداری وطن صف به صف هر روز در کار وطن ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر خاری وطن جوی یکم با بکمرودف گنجا چاریویچ دانشجوی کالج آموزگاری شهر پنجکент افتخارنامه نوتبوک و تحفه‌های خاطره‌ای جوی دوم و نورو شبنم خدای قلانه خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 ناحیه عینی افتخارنامه نوتبوک و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز می‌گردد. جوی سیوم نصیب حکیمова سمیرا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکент افتخارنامه پلانشت و تحفه‌های خاطره‌ای جوی سیوم و ترشیب سویچ مرزایevna دانشجوی کالج آموزگاری شهر پنجکент با افتخارنامه پلانشت و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز می‌گردد. ҳамчунин иштирокчиёни фаъол аз рӯи номинатсияи расм ва шиёри беҳтарин
با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی می‌گردند. مقصد زاده مقدس مقصدالله دانشجوی کالج طبی شهر پنجخیر با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز می‌گردد. همچنین مرادف مهران نظرعلیویچ خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 ناحیه عینی با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز می‌گردد. رستم فریدون عبدالناصیرویچ خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه عینی با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز می‌گردد. تاجدار سنتی ما، رستگار زینتی ما، بخت و تخت و سولتی ما باشد در وحدت ما. تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان. تاجیکستان 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 جان و جانان. کوهسارت پشتیبانم چشمسارت هم زبانم من بهشت جاویدان را جز کنارت به ندانم. تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان. تاجیکستان 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 جان و جانان. حاضرین گرامی، اینک نمایش ویدیورولик صحنه‌چه اجتماعی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 ناحیه عینی. مرحمت. агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон. مرحمت چی خدمت؟ من میخواستم که در همین زمین‌های خودجگی شما با من حصه زمین جدا کنیم. خب اون زمین نیست میبینیم رایت باید میبینیم از سببه که من همین در حالی ما 3 اوله زندگی میکنم. هر روز جمع شده ایستاده است، مناقشه شده ایستاده است. یک رئیسجان همین کوبه خوب رایت ما خدا میدونیم در اونجا میگی رئیسجان من یک هفته پیش آمده بودم گفته که تفتیش میکنم. تفتیش کرده؟ زمین نیست. تفتیش کرده برآمده زمین نیست. اوه رفیقی چند سالی من اومدم. چقدر دوستان لازم چنه مرحمت چنه چه خدمت رفیق؟ من میخوام من لیسه زمین بود. خوب من به شما وعده میدهم که دیده برآمده به شما 2 حصه زمین جدا کنم. خوب مالا السلام علیکم. جو نظم سلامتی است. کاردار نفت همه زن بچه هست. چی حال داره؟ کار برها چکرد گفته که زمین میخرم و خریده؟ نه ولی دیروز به نزد رئیس اتفاق وعده دادم که یک هفته پس میکنم. هیچ خیلی شده است که با من گفتن که زمین نیست با شما گفتن که زمین هم نیست. ولی که حسین جان مرحمت دربارم بگیم درباره شما یک کمال کروپسی هستید؟ بله من کمال کروپسی هستم. چه خدمت؟ مرحمت چه من میخوام که یک جنایت پرخوری را به شما گزارش
چی گذاشت باشد در زمین‌های خواجگی رئیس خواجگی ما پرخوری کرده است. باید دوستان من گفتم که با او دو بار راسته گفتم که من زمین ندارم و من حصه زمین جدا کنه، اما با همسایه من گفته است که من با شما 2 حصه زمین جدا میکنم. این چقدر میشه گفته من با نزد شما اومدم که گزارش کنم. خوب همش فهمم. حاضر من این را تفتیش کرده میکنم. السلام دوستان. سلام. کارهای ما را کردی؟ شد 2 حصه زمین. ما کارمندان کرپسی هستیم. تسلیم شوید دست بابا. حاضرین ارجمند، باعث فرحمندی است که در چوربینی امروزه هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد صنعت افضلشاه شادیف حضور دارند. شور و آهنگ و سرودی من با من می‌میرد است. جمله ایجادم با پاس و احترام ملت است. جانی من از ناتوانی پای بر غربت منی. رو به وحدت کن که آن فضل و تمام ملت است. روی صحنه هنر دعوت میکنیم هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضلشاه شادیف را. استقبال گرفت. برای پیشوای معظم ملت همه ما قرصه میزنیم. همین سرود بخشیده بر قهرمانان تاجیکستان و از آن دیگر بر خود پیشوای معظم.
عشقش بگذشت از جا تا بماند جاویدان تاجیکستان قهرمان تاجیکستان قهرمان تاجیکستان قهرمان تاجیکستان قهرمان تاجیکستان قهرمان تاجیکستان улуғ супоридани ҷоизаҳо дар номинасияи мақола иншои беҳтарин ва саҳна барои ҷоиза супории ғолибони озмун аз рӯи номинасияи мақола иншои беҳтарин байни хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимии минтақаи зарафшон ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон афзалшоҳ шодиев ва муовини якуми раиси ноҳияи айнӣ муҳтарам раҳматзода суҳроб даъват карда мешавад. جوی یکم بر خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی لیسه شهری پنجکن بختیارزاده پریناز مقاله در موضوع مقاومت و کورپسیا عمل دستجمعی است. افتخارنامه نوتبوک و تحفه‌های خاطره‌ای. جوی دویوم و دانشجوی کالج آموزگاری شهری پنجکن با بوی و فاطمه علی مقاله در موضوع دستی پدر با افتخارنامه نوتبوک و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز می‌گردند. جوی سیوم و دانشجوی کالج آموزگاری شهری پنجکن غنی و بیکریمه امامیدی نامه مقاله در موضوع غم را دهد غم را نه افتخارنامه پلانشت و تحفه خاطره‌ای. برای اشتراک فعال از روی نامیناسی مقاله انشای بهترین نفران زیرین قدرشناسی می‌گردند. جابورова سعیده فردوسовна خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمیتی ناحیه عینی مقاله در موضوع معلم سپری با اعتماد. همچنین صبورزاده مهرانه مولا احمد خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه کوهستان مسچا مقاله در موضوع توصیف عمومی کورپسیا همچون ظهورات. حاضرین گرامی، عمریزاده گلناره مقاله غالب آزمون از روی نامیناسی مقاله انشای بهترین در موضوع دست پدر که مؤلف دانشجوی کالج آموزگاری شهری پنجکن بابای و فاطمه می باشد قرائت می نمایند. درسی پدر یاد دارم بار راجع به ثروت و مال و مردمی سرپول از پدرم سوال کرده بودند که چرا فلانی این گونه و بیسمدانی آن گونه. پدرم براستی نخواستند جواب دهند و مرا با سخنهای عمومی از سوالی دادم به دوری ها کشیدند. وقت می گذشت ولی سوالی من وزنش کم نمی شد. باز می پرسیدم از پدر. بالاخره روز پدرم مجبور سر این مسئله با من به تفصیل صحبت نمود. او به من از روزگاری مرد میان حال نقل کرد که دائما با سری خم از کوچه می گذشت. کم گپ بود و با ملاحظه کوشش میکرد که با کسی سخنی زیاد نگوید.
риштаи суҳбатро зуд канда мекард. падарам гуфт ки ин мард чанд сол пеш дар вазифаи калон кор мекард. саҳар бо дабдаба ронандааш бо мошин ӯро аз пеши хонааш мегирифту бегоҳиҳо дер боз мегардонд. ҳамсояҳо танҳо аз мошин фаромадан ва даромаданашро медиданд. мард ҳавсалаи салому калом бо ҳамсоягонро надошт. дурусттараш намехост. портфел ва дигар молҳои дар багаҷбударо ронанда ба хона медаровард ва ҳамин ронанда масъули хариди бозораш низ буд. аввалҳо ронанда ба ҳар тараф назар карда ба ҳар кас салом медод. бо мурури замон ронанда низ аз таҷрибаи сардораш биомӯхт салом он тараф истад, ба атрофиён нигоҳ накарда беписандона аз паси сардораш вориди хона мегашт. рӯзе аз рӯзҳо ҳамсоя аз кор ба хона барнагашт. фақат ронанда шомгоҳ аз куҷое пайдо шуд. саросема вориди хонаи сардор гашт ва зуд ба дар омаду бо сари хам қадамзанон худро аз назари ҳамсояҳо дур кард. мишмиши ҳамсояҳо боло гирифт. ба ҳамсоя чӣ шуда бошад? шояд бемор шудагист, боз ягон бало накарда бошад. пагоҳи дигар ҳама аз асли воқеа хабардор шуданд. маълум гашт ки ҳамсояи мо ки сардори як коргоҳи калони шаҳр буд, солҳои дароз даст ба амволи давлат чашм ало кардаву моликияти ҷомеаро моликияти худаш ҳисобида будааст. бо роҳи қаллобӣ ва фиреби кормандонаш дар баробари аз худ кардани маблағҳои калон барои худаш дар пойтахт ҳавлии дабдабанок харида онро пурра евраримон кардааст. мошини тамғаи лендровери нам харида дар долони ҳамон ҳавлияш пинҳон карда будааст. таъмиру азнавсозии хонаи дар ҳамсоягии мо доштааш ҳамеша дар давом буд. ба занаш гоҳо ин тарафи ҳавлӣ маъқул набуду гоҳо он тарафи ҳавлӣ. дар ҳар кӯчае тағйироте медид. аз шавҳараш тақозо мекард ки бояд усто фаврӣ даст ба кор шавад. зару зеварот ва сару либоси занаш беҳисоб буд. тӯи арӯсии писарашро намегӯед. дар кӯча ҷои сӯзанзанӣ набуд. мошинҳо роҳи гузарро пурра баста буданд. ҳофизҳо барои суруд хондан навбат меистоданд. на танзим буду, на қонуну, на қоида. сардор аз вазифааш сӯистифода карда ҳарчи лозим медонист иҷро мекард. хурсандии ҳамсараш ҷаҳони шодиҳои оила буду сардор аз хароҷоти беандоза худдорӣ намекард. ресмони давлат дароз мегӯянд. ана ҳамин ресмони дарози давлат дирӯз дигар дароз нашудааст. сардор ба охири хати ресмон расидааст. ӯ барои ба даст овардани заминҳои муассисааш даст ба ҷиноят задааст. барои гирифтани қитъае аз замин сардор ба зертобеаш дастур медиҳад ки ҳуҷҷатҳои лозимаро ба тартиб дароварда ба кумитаи замини шаҳр пешниҳод намояд. ҳамин тавр ҳам мешавад. бо супориши сардор ва дастгирии роҳбари кумитаи замини ноҳия барои ба даст овардани 30 гектар замини муассиса ҳуҷҷатҳои қалбакӣ тартиб дода мешавад. сардор соҳиби 30 гектар замини муфт мешавад. бо супориши завҷааш зуд аз пайи тартиб додани лоиҳаи сохтмони бинои нав мешавад, вале кор дар сатҳи лоиҳа боқӣ мемонад. сардор ҳангоми тафтишоти навбатии муассиса ба дасти сохторҳои қудратӣ меафтад, яъне сиру асрораш рӯи об мезанад. ба қавли мардум кардаву нокардааш як пул мешавад. дар баробари сохтакориҳо дар масъалаи замин тамоми фиребгариҳои сардор ифшо мешавад. тафтишот сардорро аз озодӣ маҳрум менамояд. замин дубора ба муассиса баргардонида мешавад. ҳавливу мошини қимати дар пойтахт буда бо қисме аз дороиҳои сардор ки зимни фаъолияташ дар ин коргоҳ ба даст оварда буд ба фоидаи давлат рӯёнида мешавад. зани сардор дигар мисли пешина зуд аз хона берун намебаромад. мошинсавор набуд, соҳибзевар набуд, назди ҳамсоязанҳо мағрур набуд.
سالها سپری شدند. سردار از محبس برگشت و این مردی قامت خمیده‌ای که آرام آرام قدم میزند همان سردار قلاب است. به من نشان داده گفته بود پدرم: فرزندم، عاقبت خیانت به اموال دیگران بدبختی است. خداوند کسی را به رزق و روزی نآفریده است. مهنت حلال و نیت نیکبینانه همیشه کفیل تنجی و آرامی است. اگر تنجی و آرامی نصیبت گردد، بدون که از تو صاحب دولت و از تو امیر هیچ کسی دیگری نیست. چشم دوختن با مال و ملک همسایه و یا دیگر آدمان از کمال گمراهی است. مهنت شرف است میگویند در عرفیت و هم ضرب المثل هست: سری خم را شمشیر نمیبرد. سر و خم کرده از پی دانش اندوزی شوی، فعالیت خود را تکمیل دهی، درسی مردی بیاموزی، با وطن صادق بمانی، در حفظ مرز و بوم سمگزار باشی، خداوند تو را به همه گونه مقصدهایت میرساند. خودی همین سازگاری با جامعه نشان دهنده انسانی همدار یعنی ثروتمند بودن تو می باشد. فراموش نکن که مردی حریص همیشه گرسنه باقی خواهد ماند. سیرچشم باشو با عدالت، باقی روزگار خود با تو در توازن ترازو میماند. این حکایت پدر و این نصیحت پدر مرا بیدار کرد. مال و ملک را قارون هم نداشت. سیدای نصفی و یا میرزا غالی با فقر روز گذرانیدند، ولی فقیری از آنها آبرو برده نتوانست، بلکه فزون کرد توانش را. زیبونیسا دختر شاه اورنگزیب عالمگیر بود، اما رو به فقر آورد. حسن عالمگیرش با جهان مصرع‌های حسن‌انگیزش زیبونیسا را مشهور عالم کرد. پس دزدی، قلابی، پاره‌خوری، پاره دادن، پاره گرفتن ما را صاحب معرفت و صاحب فضل نمی کند. پدرم درسی خوب دادند. میکشم که مثل آن مرد حریص اموال کسان نباشم. می آموزم، دانش معنوی و عرفانیم را تقویت می بخشم و به خاطر نام نیک داشتن عمر به سر خواهم برد. به شما نیز همین راه را مصلحت می دهم عزیزان دل. حاضرین گرامی، اینک صحنه‌چه اجتماعی در اجرای دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکین منظوری شما می‌گردد. میمونی به امتحان تیاری بنن؟ امتحان چی؟ وقتی درس تیار کنی چه حاضر؟ چه وقتی درس تیار کنی چه حاضر؟ در پیش امتحان داریم. نمیشه دیگه امتحان داریم. در وقتی دانشجویی کیف و صفا کرده گردی نمیشود. خودش همین درس تیار کنی، خودش یک کیف و صفا همین. ای دوستان، زمانه دیگر شدگی، تو از زمانه کفا ماندگی. چه زمانه دیگر شدگی؟ من نفهمیدم تو رو. دوستان، پولجان زنده باشد. پولجان در اینجا چه میکنه؟ در وقت امتحان سپاری در داخل دفترچه سنجشی میگذاری، با نزد معلم میروی میمونی، بابا خودش میگیاد. من توی فهمیدم این نمیشود این خیل. تو تماشا کن من چه امتحان میسپارم. اوز من ببینم تو چه خیل امتحان میسپاری. بیا رفتم اوز ببینم من تو چه خیل امتحان میسپاری. Kani asmiyagum kasim konuş. Assalamu alaikum usta. Ve aleyküm assalam, ve aleyküm merhamet. Bulgo Murodov kinja ha? Usta. Can spuriya bana. Ha, dişor konup kandid bu ardorum ki boyu fahmide. Kani bilete girettim sarjum. Usta, bilet var tayara. Çedli çünkü. At tayar usta.
خب بلیتای من تیار کردگی اگه کدوم بلیت های؟ نه استاد شما مرا نفهمیده در درونش در درون دفترچه امتحان تیار کرده بودیم نفس کن استاد جان یک چوپلیتا میشه شو با من پورا دادوسه تو میدونی که هم پورگیر گناهکار و هم پورده گناهکار تو میدونیستی هم بیشتر تو مگر میخوای دانشه با پول خرید بشاید نمیخرید اینا گیرو تز رفته امتحان با تیار شده فهمیدی تز گرفتم گیر برو شو از سیب خونه هنگ اینجا بود چون کرده؟ امتحان سپرده؟ نه دوستان دست کردم خیلی پروژه یادم نداد می نه من خطا کردم خطاگیمو فهمیدم اکنون خطاگیتون فهمیده؟ فهمیدی خطاگیتم و تو از یاد بردی که رودکی بزرگ چی گفتن دانشم در دل چراغی روشن است و از همه بد برتر تو جوشن است و تو میخوای این چراغ با پول خری بعد مای روشنی میدید مگر عزیزان گفته های رودکی از یاد نبرید که با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو آزاد بزی در بیز خودی نظر مکن غصه مخور در کمز خودی نظر کن و شاد بزی عزیزان کرپسیا فساد رشوه‌خواری رشوه‌دهی طمع‌جویی و باعث که برای امنیت ملت خلل میرساند از این رو هر یکی من و شما باید دست جمعانه با این و با مبارزه کنیم و اون را از کشور خود ریشه‌کن نماییم فهمیده شاگردان از پس کار شد یاران همه جا ولی وطن در یک جاست هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست عالم همه جا عزیز لیکن بر ما مادر یک تاست تاجیکستان یک تاست سرود وطن شعر احسان آهنگ سیدخو بلالوف در اجرای خواننده مؤسسه دولتی لیتسه شهر زلفیه امانقلова پذیرا باشد
جوانان شادمانی میکنیم. قصه از فصل جوانی میکنیم. در دیاری که زی وحدت یافت ره، شکر در لحد زندگانی میکنیم. دست داده ما به دست پیشوا، عهد با او قهرمانی میکنیم. حاضرین ارجمند، حالا مراسم سپاریدن جایزه ها در نامیناسیون رولینگ ویدیویی یا صحنه‌چه اجتماعی بهترین بین دانشجویان مؤسسه های تعلیمی منطقه زرافشان برای سپاریدن جایزه ها دعوت کرده می شوند به صحنه رئیس ناحیه کوهستان مسجد محترم بابازاده خیرالله و رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن محترم انصاری معظم خان. جوی یکم و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن با افتخارنامه، نوتبوک و تحفه های خاطروی سرفراز می‌گردند. جای دوم نصیب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 ناحیه عینی. افتخارنامه و تحفه های خاطروی. جای سیوم و دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکن با افتخارنامه، منشور و تحفه های خاطروی سرفراز می‌گردند. اینک نمایش رولینگ ویدیویی صحنه‌چه اجتماعی دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن. مرحمت. агентии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон. салом наргиз. ассалом. худо кард наст? аҳволат чӣ хел? чаро парешонӣ? напурсдугон биё шин асли воқеаро мегӯям. ҳоло аҳволам безеб, намедонам чӣ кор кунам. дар чорроҳаи зиндагӣ танҳо мондаам, намедонам чӣ кор кунам. чӣ шуд дугонҷон? кани нақл кун. ба синни 25 даромадаму ба ман хостгор омад. падару модарам низ розигиашонро баён карданд. тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон мо бояд аз ташхиси духтур гузарем. мо низ рафтем, аз ташхис гузаштем. ҷавоби ташхис имрӯз омад ки дар он ҷо гуфта шудааст ки хуни шумо як хел аст, набояд издивоҷ кунед. агар ки издивоҷ кардед дар оянда фарзандони носолим ба дунё меояд. ин ҷавоби ташхисро ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ низ бурдем. онҳо низ рад карданд, гуфтанд мо ба оиладоршавии шумо иҷозат намедиҳем. намедонам, ҳисобам гум аст. чӣ кор кунам? ба куҷо равам? аз кӣ маслиҳат пурсам? дугонаҷон, аз пиши ҳамин зуд шудӣ? ман ин коратро дарҳол ҳал мекунам. чӣ хел дугон? ман дар он ҷо шинос дорам. камакак медиҳӣ? корҳоят ҳал. биё агар илоҷаш бошад тезтар ҳал кунем. аввал масъалаи ин. ту кам дар исо ҳозир ман меоям, майлаш? майла, рафтем.
از بین می‌گذرد و نرگس فرزند ناسالمش را به دنیا می‌آورد. همسرش از او جدا می‌شود. نرگس با طفل نقصاندار آواره و سرسان به خانه والدینش آمده هرگاه انگشتی پشیمانی می‌گزد و خودش را گناهکار کرده می‌گوید. خود کرده را دوان است. من به کل دختران جوانی که میخواهند عائله بنیاد کنند مراجعت کرده گفتنیم که به این کار هیچگاه دست نزنند، زیرا عاقبت این کار پشیمانی است. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمتهای افزون، شکر بر اقبال ما، شکر بیداری ملت، دولت بیدار ما، بخت بینگر می شتابد بحر استقبال ما. سرودها در موضوع تاجیکستان، جوانی و پیشوا در اجرای هنرمندان و هوسکاران بخش فرهنگی شهر پنجگیر. مرحبا. تاجیکستان به پیش باری دیگر، سوختی باستان به پیش دستی زفر. تاجیکستان به پیش باری دیگر، سوختی باستان به پیش دستی زفر. دولتی پیشوا رهنما باد بر همه دهقان و اهل نظر، بر همه دهقان و اهل نظر. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش باری دیگر. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش باری دیگر. عصر تاجیکانی جهان، دور رشد دهاتی کوهستان. عصر نو، عصر تاجیکانی جهان، دور رشد دهاتی کوهستان. تاجیکستان به پیش خواهد رفت با شکوه نجیب پیر و جوان، با شکوه نجیب پیر و جوان. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش با پیشوا. وطن شود برپا، پیش رو پیش بین بود فردا. انتخابی وطن شود برپا، پیش رو پیش بین بود فردا. بار دیگر به فخر میگویم تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان به پیش با پیشوا. تاجیکستان بدش، بدش، بدش. تاجیکستان بدش، بدش.
آهنگ آشنایم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایام دل ربایم جوانی ایام دل ربایم میراث داده بر ما گل گشت این وطن را ما نوجوان بیداریم این باغ و این چمن را فرخونده باد کشور از شوکت جوانی پاینده و مظفر چون دولت جوانی چون دولت جوانی جوانی ای همنشین نوایم جوانی آهنگ آشنایم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایام دل ربایم جوانی ایام دل ربایم جوانی ای همنشین نوایم جوانی آهنگ آشنایم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایام دل ربایم جوانی ای همنشین نوایم جوانی آهنگ آشنایم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایام دل ربایم جوانی ایام دل ربایم جوانی همچنین قدرشناسی می‌گردند دکانی فاکولتeti پداگوگیکا و پسیخولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن خوربان و افسانه عظیمبویevna سرفراز می‌گردم دیرکتوری مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکن گدای و نادیره حبیبovna همچنین دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکن احرار و مقصوده سعیدovna رقم 1 ناحیه عینی قربانوف متحر گدا محمدویچ همچنین دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه عینی زاهیدوف علیشیر جاویدویچ دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 ناحیه عینی قاسم زاده مسلمان همچنین قدرشناسی می‌گردد دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 ناحیه عینی سویانов صدریقول سنقولویچ سرفراز می‌گردم دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 ناحیه عینی حفیظوف عبدالواسع حفیظویچ
ҳамчунин қадршиносӣ мегарданд мудири бахши фарҳанги шаҳри Панҷакен Амонқулов Хусрав Ҳайдарович. همچنین قدرشناسی می شود معاون بخش فرهنگ مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین میرزاییان گلناره عمرزاده. با سپاسنامه سرفراز می‌گردم آموزگار صنف رسامی مکتب صنعتی شهر پنجکین بهرام ظفر شایمویچ. شکری آبت، شکری خاکت، شکری شام و شکری صبحی عطرناکت، تاجیکستانی عزیزم، مادری جان عزیزم. با شکرگزاری از صلح و ثبات کشوری پیشتازهای ما تاجیکستانی صاحب استقلال و چاره‌بینی امروزه که بخشیده بر روز بین المللی مبارزه بر ضد کروپسیا جنبست و تحفه‌سپاری به غالبان آزمون منطقوی مقاومت با کروپسیا سهمی تو اهمیت دارد. بین خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی منطقه زرافشان برگزار گردید حسن انجام بخشیم. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشد. بگذار وطن ما آباد و آزاد باشد و ما در فضای صلح و وحدت، دوستی و یگانگی تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سربلندانه زندگی و کار و فعالیت نماییم.